Lang mili ang kang machine pen sang tiki pur ing tonte lang pu lam ke klang ke ahok kali Leon Ingleng. Daitor Mini Primary Health Center ahem kikim kerang asai claim bom lo. Manjalong ingdeng surihini ra pharo phora throknar kep Gautam Buddha mahang kethek arni aliralon pen ketalon pon. Kardom bini prime time birta long pen ilisang pi marvelous rong parpi nonarju ikta birta angton pen. Karbiang long arlo break jam hawar lang roy lang jeng long forest department atum ke pangda garon alam thia phan panung kuksi JCB excavator water pump set lapen kaprek machinery aja kong pen sang tiki phur pahuru na jok sang tiki virde ji angring thepik tanglo lapen lang roy lang kache hopen chenglok lang ke kreng ji angring thepik tanglo. Lason si kedamtang aruni phai krepli arnikang sam manjadung kido SMSA sai hemalong bukulia Sen Maholder Welfare Society jilangso Sen Maholder Association lapen Sen Maholder and Supplier Association songthom chingrum petsi machine pen sang tiki phur ke khang lapen ke pangton jia phan chikroisi manually pensi sang tiki phur ke thaba sai klemlun bonta kedamtang aruni phai inkoira ke thomarni lang mili sab bidang kang along non puta machine pen sang tiki phur ington telang pu news channel along ke klang tu ham ki manghume me athe lang mili ang kang no hok ta machine pen sang tiki phur theglong li lasi bangso alam ke klang ke ahok alam kali pusi Moholder Leon Ingleng lapen SMSA dun maipu harsing hanse tum ahin pen piniaru ni phai inkoira pli arni lamthi paklar po tuwe ke klang pu alam bang ke non nali tum penta julong lo lage kali nil tum ke hara ke department pe si instruction do machine ban thablong le posin tum ke hara su pen si haso instruction na teng ben si hada ka bit officer in charge hai dera sangho alang li tari tu fan notice sang pilo machine ban thabri machine tum ke machine ban mage thapsi thapte det lo ta nil tum ke chinia teng ke manual ben mage thaplo mane belcha pen ang par ke ofom ta isu bom ofom da bonbe si manual pen pro telaga dampo sani tunge machine pu pen pine pu bang use si News report Karbiang Long live kedamtang penangana jak kiding pen dai thora radakar I lake dai thor long kedo dai thor mini primary health center hem mesenang ji lapen bangso dimalong doctor atum anstame chedo thip nang ji pusi kar I padu pon bom lo Munira kai longke keso kyun eke eprang sido lapen keso lopolote te bok het mesen se kachilang ahem donangji anlote keso kyun epen jok unpo lason si Daitor Mini Public Health Center ahem along non malom kikim kerang pon bom lake EM Richard Tokbi kabor I lapen medical EM surjarong phar mesen akam ke claim apot radatum kachuro padopon Ladak Daitor Mini Primary Health Center along Dr. Nurse atumta duty chiklem ponver pen Ladak Daitor arong alom ke patient atum dopik pik an. Lasila puson Daitor Mini Primary Health Center ahem ave kirui thu proi kasemar nang ki pike mesen lo puta ning je pon rinti. Lapen isi kachuning rike non amat boundary wala bang dovek nang ji lapen mesen aget dovek nang ji ged along Daitor Primary Health Center pu tok nangji puta medically em surgerong paraphan chuning repon thu lasi ladai litum theklong lo nona bang ke council pen initiative NC nona ma renovation asayang deng ladak claim pon bom lasi choro parpik lo aprang si ladak duar bagri local MNC anparta education em in charge ake Richard Tokbi alang li ke damtang por pen stame la solam chak rada phan ka chipi pen puthot ladak klang dak rada phan alang litum lam chak chipi ben teng claim pon por lapen first time choro parpik lo Karbiang Long Autonomous Council Chief Executive Member ake hai Dr. Tuliram Ronghang alang lisitame rat ka chuningri
ateng pen alang litum dei thora ra da long sitame la kesu ke chelang hem mission nei pu matha pensi renovation ladak ongdung asai claim pon bom lo la so hospital ke 1956 si establish lo ladak banner long mata lo la so phi bena bang ke ladak thangna ta ke pa claim ke pa mi pona sai ve de lo sitame pini abang ke puthot 2024 ning kan bang ke dei thora ra da phan isi mission ang theli tum je thek polong lo se ke chelang hem akenang sot adim bang puthot mesen nei punang claim pi la sona thaksini tum chuniri pon kangtung ladak contractor ke hai tum hastame nin government tum ge bang nang piwerwe la si ipong nang pi hol ni tum la nang selam pi pame asonte busini tum local hin menstame la contractor tum aphan chuniri pen pachini pon iglo News report Karbi Anglong live. Purbanchal Mahayana Buddhist Manipa Association Karbi Anglong District Committee pen Patir Piponsi Aruni Phaying Koira Hini pen Inkoira Kethom Nini Aparman Manja Adung Kedo Lundrup Dhechen Chowling Gonpa 23 mile Lama Bosti Gautam Buddha Phan Kardom Ahem Kangthiralong Buddhist Arnama Phan Kikroyara Datum Aliralon pen Ingdeng Surihinira Pharop Hora Troknar Kep Gautam Buddha Mahangkethek Arni Katalona Long Pacheton Dunsi Ingdeng Crazy United Northeast Buddhist Integration Conversation Amai Kepadopon Abirta Nangli Sonsi Aruni Phai Inkoira Kethomarni So Pir Thelong Gautam Buddha Arnamalam Kapachet Hang Lapen Kirik Kesangji Apharman Manja 23 mile Lama Bosti pen Manja Tawar Kok Thom pen Puthot Nang Chirui Thusi Kardom Ahem Kangthir An Ongdung Armu Chingrum si Armu Kachijeng Ajaime Kedeng Padopon Lapen Mayalong Buddhist Arnamaphan Ki Kroi Thip Prekja Mahavar pen Kivang Akuru Atum Arnamalam Than Pajermi Pon Bangso Ajaime Galong Aluhi Sarpo Aman pen Sikkim pen Lopen Dhendup Karbi Autonomous Council along nominated MEC Krishna Bhattarai Loma and Reed Hokar Lapen Sri Chandra Tamangatum Chetongdun প্রেস মিডিয়া বিলাকে আমার ইয়াত আমার এই যেটু কার্যসূচী হয়েছে বুদ্ধ পূর্ণিমার উপলক্ষে যেটু কার্যসূচী পালন করা হয়েছে এই কার্যসূচী তাইগুলাই আপোনালোকে কভারেজ কৰাৰ কাৰণে পোনপ্ৰথমে মই প্ৰেছ মিডিয়া বন্ধুসকলক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ আমি আজি কাৰ্বি আংলং জিলাৰ মাঞ্জাৰ 23 মাইল বৌদ্ধ মন্দিৰত আমি বুদ্ধ পূৰ্ণিমাৰ উপলক্ষে 2 দিনীয়া কাৰ্যসূচীৰে ধুমধামেৰে পালন কৰিছোঁ আৰু এই কাৰ্যসূচী কিহৰ কাৰণে পালন কৰা হৈছে কিয় পালন কৰা হৈছে এই বিষয়ে ঈশ্বৰ সকলোৱে জানে আজিৰ দিনটোতে গৌতম বুদ্ধৰ জন্ম হৈছিল আজিৰ দিনটোতে গৌতম বুদ্ধই ধৰ্ম বৌদ্ধত্ব জ্ঞান প্ৰাপ্ত কৰিছিল আজিৰ দিনটোতে গৌতম বুদ্ধৰ মৃত্যু হৈছিল গতিকে এই দিনটো বৌদ্ধ ধৰ্মাৱলম্বীসকলৰ কাৰণে কেৱল আমাৰ ইয়াতে নহয় সমগ্ৰ বিশ্বতে যিমানবিলাক বৌদ্ধ ধৰ্মাৱলম্বী আছে তেওঁলোকৰ এটা পবিত্ৰ দিন আৰু এই পবিত্ৰ দিনটো আমি ইয়াত পালন কৰিছোঁ আমাৰ অসমৰ বিশেষকৈ পূৰ্বাঞ্চল সাঙুৰিবলৈ লৈ আমি আমাৰ পূৰ্বাঞ্চল মহায়ানা বুদ্ধিষ্ট সংঘ বুলিবলৈ এটা সংঘ আছে বৌদ্ধ ধৰ্মত বৌদ্ধ ধৰ্ম সংঘ বুলিবলৈ 3টা আছে সংঘটো আমাৰ সমগ্ৰ অসমব্যাপী আমাৰ এই সংঘ শাখা আছে তাৰ ভিতৰতে আমাৰ এইটো গোলাঘাট আৰু কাৰ্বি আংলং আৰু ডিমা হাছাও এই 3টা ডিষ্ট্ৰিক্টক লৈ পেলাই আমাৰ এটা জোন এই জোনৰ ইয়াত আমি এই জোনৰ ফালৰ পৰাই আমি ইয়াত এই প্ৰগ্ৰাম এইবাৰ অনুষ্ঠিত কৰাইছোঁ News report Karbi Anglong live.
Karbi Anglong Kirat Rai Sabha tum cepatir pi ponsi Bokajan subdivision angkang kararong pi arong Rai Basti along aruni phai ingkoi ra kethom arni sia pharman rongaje ke paman pon. Birta kilong dun atengki Rai Nepalia khayatuk bangso rongaje ke paman pon along adapor phai sirke bapor Karbi Anglong Rai Sabha song amaipu Jay Kumar Rai pen lamaing thur ponsi cheng ponlo. Rai Nepalia khayatum angbong kachatong atum anpen isi arsik jit kachingwai padu ponlo. Lapenanar lo porpai hinia porpen isi radamai pitame paman pontu. Radamai pi ke maman ponalong Karbi Anglong Rai Sabha mai phupensi mai chepahem phuponlo. Lapen alohi sarpo man pen Karbi Cultural Society mai phu Chandra Singh Kro chatong dun. Lapenan parta Hills People Cultural Forum mai phu Leichaning leng lapen Assam Kirat Rai Mahasabha mai phu lapen penangkit hegeding atum chatong dun. Rai Nepalia khayatum bangso rongaje ke paman pon jasemeda bangke raya khayatum methang khayang thek mate identity chipang bobet de jia phan lapen kepang tangwer jia phan lapen kewang jiarni awe hut anta kadokawe kachini pe jia phan pusi ke paman pon pusi nang pachini dun ongdung raya khayatum chatong dun si aliralon pen RDP dun si mesen me et pen si pachun ponlo Bokajan pen anantirang Karbi Anglong live. East West United Cricket Club amaipu Rup Kumar terang lapen Kongchun bang Birton Kathar lapen Arisang ho Dhonisar Kro atum pen patir piponsi Pinidipu Golf Boys patua klamalong cricket tournament pangcheng pon tanglo. Lasolong aluhiaman pen Karbi Anglong Autonomous Council Board Chairman Prakash Sangma lapen angtong inti Kathar tum chatong dun. Labang solong ke chengsi patu pon lake Kangtang Sports Club lapen Joint Director Cricket Club atum angbongsi patu pon. La solong Kangtang Sports Club atum bet thengpon paprangsi ongdung ran chepalong lo. La sopi Joint Director Cricket Club atum ahin pen theng thulo setame Kangtang Club ahin atum ball kivar ke mesena jo Kangtang Sports Club atum chepahai pon. Ini KCMC first ever Karbi cricket tournament ke pate pon po like that golf boys playground lo lapen kapatir pi pon ke nilitum East West United Cricket Club ke main motive ke laso khela kibi pon ke nilitum mane youth fund aning ke rung pon mainly ke mane langdam lo pulote non lom ke bangso tum ke cricket ahin ke paprang usi theklong lo nilitum arleng tum mangke papidun wong song si theklong lo lasi laso true ben nilitum youth span aning kirung pon lo laben raki hormung ben tai tum papipo laben health kuno mipo no lomke hemarlo ke dong ong si benangan ke sol hai bang ke theklong lo lasi ilitum philong ke kadulu sports activities like lem lo ilitum akaprek kesu benta jokpo News report Karbi Anglong live. Tandi pini prime time birta bangke la pansi kang toniklo domi thakme kardom.